ngafike mina ngathola abantu bathi bona bangifake ingwe, bathi-ke bona bangifaka engceni, kanti bona bangifaka wakhomba iqolo, kanti-ke bona bangifaka wakhomba iqolo. Asentula bangala ngiyazanda wetshwala, athi ayithumeli wetshwala, asentula ayithumeli wetshwala, nathi ngiyazanda wetshwala, asentula bangala ngiyazanda wetshwala, nathi ngiyazanda wetshwala, asentula bangala ngiyazanda wetshwala, nathi ngiyazanda wetshwala, asentula bangala ngiyazanda wetshwala. Madoda specials kamasaladi mabisa sabele ngithethe mizimla zimpila njengesinefigwa lamakhala uthe sawothi ungene ngephutha enyameni kingamandla usaba uthixana uthe ulwandle COVID-19 ngizokusanitize wemntanami acabanga ukuthi kusemtapweni nakuthe bhasopa ntoka sengenazi nqikazi wehlala ngani emendweni. Hawu madoda ngithe impondo leli impondo mpo alinqengwanga tu ithi umsuthu umsengesha umqwana uphapha umalandelwa intombi ithi nzeke isuka phansi ebhizana apho ndisuka khona isigodi sami satsimbini jamela idinga ogwayi bafane sobhema sulahle phansi usho yona inkosi yamagcoka awu esho ukuthi manisho kanjalo ithi ndihamba nawo masaladi ugobhagobha ntaba zimbini asidibani mazingadibani ungaqhekeka umhlaba. Awu madoda ithi nguproducer wami ndihamba naye ngoku uthini umphufuli ngale uthini umashilami ngale uthini ushadini madoda emaqhosheni akhuphuka unjiniyela kubheskida akhuphuka uproducer wami masaladi sonke sibambane nje kube mnandi lapho